svoje iskustva i znanja sa polaznicima, odnosno sa vama, danas će podeliti. HR se bavi razvojem ljudi i kompanije na najrazličitije načine, putem razvojnih projekata, treninga, coachinga, konsultinga i tako dalje. Sa zadovoljstvom nastavljamo saradnju sa Privrednom komorom Beograda. Smatram da ova saradnja je u stvari produktivna za sve uključene strane, za članove komore u tom smislu što dobijaju razvoj i edukaciju iz najrazličitih tema i oblasti. Što se tiče nas kao agencija, ovo je nama neki vid kontakta sa različitim kompanijama koje vide razvoj kao način za napredovanje. Danas smo radili na temi komunikacije, vrlo značajna i interesantna oblast, pre svega što komunikacija prožima sve aspekte našeg života, kako poslovnog, tako i privatnog. I ono što je vrlo bitno da nismo pričali samo o komunikaciji kao teorijskom nekom delu, već smo praktično provežbali na konkretnim primjerima kako to da budemo uspešni u komunikaciji i samim tim negde napredujemo i u poslu, ali isto tako i u privatnom životu.